Hayyee taraa takkasii afaan hin dubbanne akkana afaan dubbattuun barbaadu. Wannin si gaafadhe Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam tafsiira amma Abdallah ibn Abbas fassare kana wallaaleeti Nabi Muhammad wallaaleeti Abdallah ibn Abbas fassare. Abbichi Qur'aanni irratti buufame. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana oowwaa isarratti buuse. Fassaruu wallaaleeti Abdallah ibn Abbas fassare. Amantiin tun Nabi Muhammaditti kennamte. Nabi Muhammad ibsuu dadhabeeti Abdallah ibn Abbas ibse. Reefun je'ellal qaala Allah wa qaala Rasulullah sirraa barbaadan jeena. Yoo lamaan kana hin qabaatin bilaa shaasa waan oolin. Amantii yoo Abdallah ibn Abbas saxaabaadha radiyallahu anhu rabbi isarraa haa jaalatu. Waan rabbi irraa Nabi Muhammad buufame jala deemuu qaba malee haaraya wanni fidee inni lafasi. Abdallah ibn Abbas Qur'aana fassari je'ee immoo nabiitu itti hime. Yaa Abdallah ibn Abbas kootu Qur'aana fassari nabii je'eeni. Habru haadhihi al-umma jechuun ammoo Qur'aana fassari jechuudha. Tafsiira jechuudha habru haadhihi al-umma jechuun. ما هذا الهراء مالك أنا سمو وان انتاني يادون وان أتي أمها صويتي خنا الرد نبي واللاليتي عبد الله بن عباس هيخي نافس كان نبولي سخي عبد الله بن عباس الراكنا قد آجيني أكنا قد آجيني عبد الله بن عباس صحابة مؤمن تتشا نبي محمد اتأمني نبين تفسير فسري جت آية خنا آية نبيين فسرت إفتى ما خجر فسرت ديمتو إيجا نبيين ناقبان جيرفو مالف جنا وان ديك أتكدرو جاني خادا وان تاتيف جتشا نبي كان نو فسرت نبيين إيسا فسرت رجاء نبي محمد الرتي أمنتين تنبوتي مو عبد الله بن عباس الرتي أمنتين تنبوتي رجان كيمي في تده اوكي galatoomii bani kaameraa bani mee kaameraa bani kaameraan hin banaani rakkoon qabu kaameraa banuuni bani kaameraa rakkoon qabu kaameraa nuu bana tayyib na dhageeffadhu amma ragaa si baasee jira hadaraa gaafii kiyya ka dura ragaa naaf baasi riskii rabbii lamaan ballifam ture rasuula takkasi fassare ragaa naaf baasi gaafii kiyya dura san amma ragaa si baasee mitiyan ragaa Abdallah ibn Abbas fudhatuu dhabuun mirga keetti sun nan galchuan fudhatuu dhabuun rabbi laal Abdallah ibn Abbas rabbi fassari je'eeni bartana gaafini ansi jalan dubbanne dhageeffadhu ansi jalan dubbanneeti tayyib nama maal jedhe rabbiin subhaan bal yadaahu mabsuutataani kan jedhu bal yadaahu mabsuutan riskii rabbii lamaan bal'ifamtuudha nama jedhee hiike nama tokkocha ragaas naa baase akkan viidiyoo mul'isee agarsiise kanatti ragaas naa agarsiise yookaan ana Hamza tokko akkasitti hiikkatee jedhe ragaas naa baase itti fufi naa baase ragaa. Okay. Ammallee irra deebiitiin gaafadha Mubaarak. Ragaa asnaabaati. Laal haasawwan fadhu. Gaafii dura dabartetti as utaaluumi. Allah wallahi ragaan hin jiru. Allah Mubaarak ragaa baasee agarsiise amma ragaa asnaabaati. Ragaa baasee jedhin kan nama akkasii fassare. Dura irratti daqiiqaa 3 fudhadhee gaafii tiyya gaafadhe Mubaarak. Nabi Muhammad. Durana si gaafate. Durana si gaafate ragaa asnaaf baase. Asnaaf viidiyoos baasiti bal yadaahu mabsuutatan riskii rabbii lamaan bal'ifamtu ragaaf baase. Obboleessoo naa obsi. Anniin obsa ragaas baase ka kunoo muuziyyuu riskii rabbii lamaan waan jettu kana bakka irraa fidde sii barbaada. Rabbiin gamanaa fi gamanattis ni kanna jechuudha. Mu'minaafis ni kanna kaafiraafis ni kanna jechuudha. Yadaahu jechuun musannaadha moo mufrad? Hayyee gaafii tiyyarratti gaafii musannaadha moo mufrada yadaahun? Naa obsime. La lamaan isatti danya yadaahu musannaadha moo mufrada? Haasawaa turte naa kannita moo naaf hin kannitu? Gaafii si gaafadhu naaf deebisi yadaahu musannaadha moo mufrada? Dilareefoo haasawaa turte naa kannita. Please. Gaafii si gaafadhu carraan kiyya bal yadaahu jechuun musannaadha moo mufrada? Carraan keetii milakki. Ana haasawuu jira carraan kiyya. Anaatu Mubaarak irraan kaayinii jeen daqiiqaa. Okay. Hamza an gaafii kana Mubaarak an gaafii kana ittuma deebi'a
deeqaa lama lama nuuf kenniiti deeqaa lama irra kaayiti hangaafi kan ittumaan deebi'a irra kaayi deeqaa lamaan isaa muutii qabadha. Deeqaa tokko iyyuu fudhataan jirtan. Ayyee daqiiqaa ustaas. reefu daqiiqaa irraa kaasisiin hin jenne ani itti haasee hanganni haasa'u mubarak. Eeyyo laal ammallee haasawa dila tokko ofirraa haasa'ee dhufe rabbii fi nabi Muhammad irraa ragaa naa kanneen jeen hoggu takka rabbiitu kana fassari je'eenii waan joonaaf hin kanneen. Nabi Muhammadiitu alayhi salaatu wassalaam fassaree jee nabi Muhammad eessatti aayata san akkasi fassare immoo ragaan fadha. Nabi irra kijiba kaayanii deemuun hin jirtu. Allahan subhaanahu wa ta'ala suuratu nahl aayata 74 irratti kana jaa falaa tadribuu lillaahi al-amsaal. Rabbii fakkiin godhinaa jaa. Amsaal gaafa jennu harki fakkiidha obboleessa. Harka gaafa jennu harki fakkiidha sii galee. Miila gaafa jennu miilli fakkiidha. Rabbiin fakkiidhaan hin qiyaasamu. Rabbiin waan sammuun tiyyaa fi naa obsi haasa'utti hin jira. Rabbiin fakkiidhaan hin qiyaasamu. Rabbiin footoodhaan hin qiyaasamu. Rabbiin sammuun tiyyaa fi ta'e fiduu hin dandeessu fakkii rabbii. Sii galee silaa rabbiin ka mul'atu tahe Nabi Allah Muusaatu rabbi harka ture. Rabbi arinii anzur ilayka jeen. Yaa rabbi gama keetiin laalaa of nagarsiisii jeen. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ijji namaatti laa tudrikuhu al-absaar ijji rabbitti hin dhaqqabdu. Rabbiin harka lama qabaa. Rabbiin miila qabaa. Rabbiin gurra qabaa. Rabbiin maarree qabaa ka jettu kana Allahaatu waan kana hunda uume wanni kun hundi makhluuqa obboleessa kee. Wanni nin si gaafachaa jiru nabi Muhammadiitu akkasi fassaree jette reefuu mubaarakiin naa qabin jeen akka ati booda haadduniin beeka. Bakka nabi Muhammaditti fassare as kanni waan san. Galatoon xumuratte. Bakka nabi Muhammad akkas jeetti fassare naa kan. Dhaabbad aayata fiddee dhufte amma. Aayata maal jettu naaf baraayee turte. فلا تضربوا لله الأمثال آية سورة النحل نتفكاتا فلا تضربوا لله الأمثال كرات فلا تضربوا لله الأمثال يجوا ما يجوا Sigoreetiin jira rabbiidhaaf fakkii takka hin godhinaa jechuudha. تضربوا يجوا ما يجوا معنى تضربوا Rabbii fakkii hin kanninaa jechuudha. تضربوا يجوا أفان رباتي مال يجوا Barsii kanne hin godhin jechuudha. تضربوا يجوا نقولين يجوا Fakkii falaa tadribuu jechuun rabbi subhaanahu wa ta'ala fakkii hin dhawinaa yookaan hin godhinaa jechuudha. أوكي فكيه دوينا سن أي معنى تمثيلات سيفسر Baraanni quraanaa tafsiirri isaa lafa taa'u obboleessa kiyya. نو أي آية سيفسر القرآن. كستي فلا تضربوا رب فكي ربي ندوما Dhagaye. Laala amma fakkeenyaaf fakkii dhawuu gaafa siin jaan obboleessa kiyya dhawuu miti. يا لكن الرئيس أي Eegigaa miti. نبي محمد فلا تضربوا يجوا معنى تضربكم أمثال جلسي يفسر Qur'aanni ifiif waa adda baasa malee namni qur'aana adda hin baasu bar maal ta'a? أين Qur'aanni wahii adda namaa baasuu dhufe. يفسر أوكي قرآن كذي يسنا باس فلا تضربوا كنجل الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أي فلا يعني تمثيل ربي في قرنا أيوة أن صحابة يو صحابة فرت أي صحابة كذي فر نبي محمد فلا تضربوا يجوا معنى ضرب لا أمثال جلسي يفسر إيه جماعة جيش الرسول أقف فرت هذا Okay, fidhattee? تمرد إيه كان أين يفسرنا Tole, aya naabsi. Allahan subhaanahu wa ta'ala fakkiidhaan hin waamamu obboleessa kiyya. Falaa tadribu lillahi al-amsaal jechuun naa obsigaa. Waan asi gaafa dhiisan biraan aan deebisin Naa qabani obsi. yoon harka si gaafa Barsiiniin waa'ee jechuun kophee jira. naa deebisu jirtaati. Yoon harka si gaafa waa'ee kophee naa deebisin. Falaa tadribuu hin godhina lillahi Allaha. Ma tadribu jechuun maanaan hiikan isaa maa jechuudha hiikan asliidha. Hin godhina, hin dhawina, Hin dhawina kanninaa jechuudha. طيب hin godhina jechuudha. طيب tadribu jechuun hin dhawina jechuudha mi? فعل ضرب الرادو فهمي؟ Yes. ايوه ضرب يضرب الرادو. Akkas. طيب معنى ضربي كان اي معنى مثل تفسر Okay. Nagaafattee mi please naa obsi. اي تفسر سنجنا Naa obsi nagaafattee miti naa obsi. Si gaafatee Aayanni qur'aana eeyyo. Ani aayata qur'aana Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam akka aayanni qur'aanaa waadixa bareedaa qulqulluu tahe beekeetiti osoo tafsiira amma gartee ummanni irra wal dhabu kanan kaayin naaf dhiise. Waliigallee qacello na dhageeffadhu. Amma fakkeenyaaf yoon lafaa ka'ee maqaa ebaluu hin dhawiyyoon siin jee dhawicha harkaan dhawan kana.
Gaafi si gaafa eenyu takkasi fassaree naaf fidi. Rasuula takkasi fassare. dirree taa'a. Rasuula takkasi dirree taa'uun dirreen taa'u. Darbi jechuun waan lamarraa argamu. Maaliif fi'ilii fi faayila irraa waan argamu. Fi'iliin isa kami namticha dhawamu san madruubee koo wanta irratti dhawamu sani. Kanaaf namtichi rabbiif subhaanahu wa ta'ala sifti rabbi ni dhawamti aslan. Aya mee dhaabsi yaa buleessa kiyya. Falaa tadribu billaahi. Mee Rasuula akkasi fassaranii. Qur'aanni kun ifiifuu bayaana lafa ta'a. Rasuula akkasi fassaranii. Allahu akbar. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Xinnoshee in ariifatanii gaaffii dhumti fayyini jalqabaa sun iyyuu immoo fakkeenyaa fi anaafis deebiinsa naa deebiin raawwanne. Bari sani gaafii durallee fakkeenyaaf gaafii sani sirriitti hin deebiseetiin jedhee Yadullahi magluulaan suni naan deebine dhaggeeffataan ture. Kanarraa kanaaf immoo yeroo gaaffii gaafattee jirtu Xinnoosee gaaffitaa kenniif daqiiqaa wayi. An daqiiqaan hin kennaaf daqiiqaa irra kaa'imu bara daqiiqaa gafeetarra kaa'imu. Waan an gaafadhu falaa tadribu jechuun darbii jechuun dhahuu jechuudha. Darbiin dhahuudhati. Sifti rabbii ni dhawamti. Kanaaf ammoo lakki sifti rabbii dhawamtuu miti. Rabbiif hin fakkeessinaa jechuudha. Maanaa misilii ka qurtaate eenyuun maanaa misiliitti si fassara. Okay. Hayyee mee miyut godhadhuutu mana dhageeffadhu. Darbiin aayanni qur'aanaa duraan durse eenyu akkas godhe jedhameen gaafatamu. Wahii adda namaa baasa malee. Aayanni qur'aanaa ifiif waa adda namaa baasa malee waan nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hin godhin dhufee namni godhu takka hin jiru. Walii gallee nabi Muhammadiitu tafsiira akkana fassare yoo kanaan jettu taate naffidiititi haa fudhachuu dhabuun. Ammoo waan nabi Muhammadii alaa falaa tadribuu lillaahi al-amsaal rabbiif fakkii hin dhawinaa gaafa jennu dhawin asitti ma fakkeenyaaf maqaa mubaarak hamtuudhaan hin dhawiyyoon kanis hin jedhu taate dhawii tan eenyu kana je maalii kana je jecha afaaniiti bar hiika zaahira lafa taa'u. Maqaa kiyya hamtuun hin dhahin gaafaan siin jeemma dhawichi kun dhawicha zaahiraa san eenyu godhe jechuun gaafii akkami. Falaa tadribuu lillaahi al-amsaal. Rabbii fakkii hin godhina. Rabbii fakkii hin dhawina. Aqlii dhiisi ragaa nuu baasamsa uummanni argu ragaas baasi. Aqlii dhiisi ragaas baasi. Waa'ee kiyyatti deebita. Waa'ee nama biraatti deebita. Ragaas baasi falaa tadribuu jechuun suni rabbiin subhaanahu wa ta'ala falaa tumathaluu hin jenne yookaan rabbii fakkeenya hin godhina hin jenne. Maal jedhe falaa tadribuu jedhe. فلا تضربوا جد اوكي ايغا تفسير صحابان فدنه فلا تضربوا يچو كان ربي في مفكيسنا يچون فلا تضربوا يچو مت اكل لغه عرب اصل تكذب نيوتات لغه عرب اصل كذب القران نمو لغه عرباتين بو فلا تضربوا يچو كان ربي في دوينا يچو تضربوا يچو من ضرب الراه دم دين سيچو كان فكنيا فوان تو كان حركي كان كركوتات كان دوين سيدم اكمت ربي سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الامثال جد اكمت دوما اوكي كن امولك معنى إساءة تمثيلا كي تيوتاتي رقاس باس أين يتكسين جد قرآن الرنجير وسلاكن معنى تدريبو كان الرقاس قافتو جد واي كي يناسين واي وكا أقلين يناسين رقاس باس طلع رقا وننين هاسو جرو هقاما قرآن نفكات يو قرآن نسي فنقلب بولي سخي سورة الدخان آية جلقبة فارت ربين سبحانه وتعالى ملجأ حاميم والكتاب المبين جا كتاب بيانته الدبا فميجر خنا في أتلفني إبلو الدنوبا سجنو مجرخي كتاب رب ماتو الدبا سي بريتشين وقكني ربي سبحانه وتعالى قاف القرآن خنا نبي محمد اتفدو نبي محمد إبلو نكنا جئي أكنا قولي أكس قولي أكنا قولي ونجا أمتك كنجرو فلا تضربوا لله الأمثال جتشون أكها سواء المنامات أنا في أتقاف هاسوين maqaa hamtuudhaan ebalu maqaan dhawin rabbi hamtuudhaan maqaan dhawin gaafa jennu dhawicha kana eenyu je'ee jechuun waan aqli nama seenuu miti jechuma saniitu akkasi falaa tadribuu lillaahi al-amthaal jechuun rabbi fakkii hin dhawinaa fakkii hin godhinaa jechuun hanganma eenyu hiike jecha juu kana ebaluu jinnii maarree irra deemuun hin barbaachisu qur'aanni bayaana lafa ta'a zaahira rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ati fakkiina fin godino so sin je'u harka lama qaba gaafa jettu ayata qur'aanaa kana faalleeysan jirtu rabbiin miila qaba gaafa jettu rabbiin gartee tafa qaba gaafa jettu ayata qur'aanaa kana faalleeysan jirtu nin fixadha naabs ayata qur'aanaa kana fa itti khafraan jirtu
تمرت اوكي قراني تفسيرت نجمو وفمايو يفبها هذا كما نجرو كانت هنا جت كسمامي اكو نجرو كانت هنا جت طيب اتداب وصو يفيدوا بيانة تجرى مالي انا في التين اوكي قالتون ارجع بيانة ديبسا دي وانين سيغافة درم كوتينغا غافر رقافين انغافة تمتو ونيني سينجي ربين فكينا في قدنا غافتو ربي فكينا في أبو قدنا كجد يو هاسوام بين ايه سجر ربي فكينا في قدنا كجد ايه سجر خنو بر فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء واني ربي فكاتا تكنجر ربي فكيدان هن إبسم اين يخي تاجروا ما جرك يا مالي ما شيخ النبي يتستي ما نركا فك ربي واتو كنت فك فمن جرمو ربي بس سمرتين يفيدون دنديسو أما ربي هركلا مكابو هركلا مكمن أنجرو أكمل جن ربي جنة جبر دقيقة نركا أكمل ربي هركلا مكمن مرقاتي كابو جبر نمني دقيقة نركا هاي أما اللي لا لقي شيء لقي دقيقة كي أوكي طيب آية نفيدة كان الرتي توقف آية نكون رجع سرتتا صحابة رسولة عليه الصلاة والسلام معنا تضربوا كنا يعني ربي في مثال هنقولنا كفسر لي صحابة رسولة أسين صحابة رسولة صحابة رجع نقول دوجتشا معنا ضربي كنا معنا مثلي تاني نفسر جنان صحابة رسولة أسين بقتالا القرآن ما تفيك جد قرآني معنا تمثيلا دبنا ستي فلا تضربوا ربي في الدوين جد مالي لله الأمثال ربي سبحانه وتعالى مثال كفكني من دوين جد ربي فكيف فكني دوام اوكي ايه القرآن كانت يعني نمسيك وكن كبان نتاتي ربي سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال ما يجوا ليك نساء هي كايسا ايه صحابة كاين في النتاتي أما سرنا سيدي إرجع صحابة كاين في النتاتي قرآن ربي في الدوين أمثال جدا فكي وربي في الدينا جدا فكني ربي في القرينا جدا طيب هندهنا جدا هندهنا كان إيسا مثل تكيرت هنقولنا تيسا كيرت أي فلا تجعلوا قرو جرتاتي إيسا قرو جر إيسا أرجت أسباس رجع يا متك ولا ترجع يا مجاهد يوم بين بيخو تشونغاريدا وارينا السقافة دي ربي فكينا في قدنا فكينا لا رجع أسباس ربي فكينا أنا فكين قدنا جاء أتي ربي هركلا مكابو تجعلون جن ربين فلا تجعلون جن ربين فلا تضربوا جن إنك يريم هيك آية لمتني هاي فلا تضربوا لله الأمثال جتشو مال جتشو أما أتي مال فلا تضربوا فلا تضربوا ربي في فلا تضربوا ربي في دوينا لله الأمثال ربي فلا تضربوا هندوينا أينو لله ربي في دوينا الأمثال فكين هندوينا أكنا جرمانا نايتا اوكي اتي امو فكين دوينا ada mau fakin godina no nafo hintumuran abi bakatana hintumuran hingorina jennan fakin dawina jechuudha moo fakin godina jechuu akka labziin ayataa jettu takka rabbiin jedhutti abo fakin godina jeebo la fakin dawina fakin godina mana godati ala ofsel dabera gafiki an tadribu kana fakin godina rabbi mila qaba ni deema ni fiiga mal jedhamaa jiru kanarratti akkami wanni kun daliilaan nu barsiisa kanaaf zalama jenne inumaayyuu feesbuuk irratti harka mirgaa lama jennaan mirgoomuu yaani sorgoof sokoo qabaasaan harka mirgaa lama jennaan gar tokkittiidhaan harka lamatti keessanii footoo nu fiduu jammartan nu footoo waan akkanaa dhuudhaan abbo mubarak gaafii kee deebisetti اوكي حمزه غافي تكون من تكون راوبته جرا ربي لال رجا دليل فلا تضربوا كان لا شريك لك عربي فان ملي وترمو ربي شريك لك ابو هنفك فم كنجدون قبنه قدني اين يونيفرسيتي والله شيخ مبارك هدرا هنفك فم دقيقة أفرنا مبارك دقيقة أفرشنا خنا بيبي نجل لنا سينا درا بالله عليك دقيقة شنا خني نمتكو كنا جلنا سوي ناخن نرفع دقيقة شن شغال كجربتو امبيتو كراجتو براتشو فان كانيس بنا دو جين بني جين كاميرا بني براتشو فان غافت ربي شريكان
Rabbi maalittuu Mubarak daqiiqaa shannaa kan. Daqiiqaa shannaa kan. Narra kaayi daqiiqaa shan. Nam tokko na afaan hin dubbatin. Rabbiif fakkii godhuu kana eeysaa fidanii jettee yoo na gaafatte sheeka isaanii guddaatu rabbii kana akkamiin fakkeesse gurbaa warra Afrikaa hafiriis godhee paarkii keessa dhaabbatu je'ee fakkeesse. Kitaaba isaa Talbiisul Jahmiyyaa safhaa 209 gubbatti ammaan baneesii dubbisa. Rabbiin maal fakkaata ja'a sheeyni Muhammad faan laal fasaasee afammoo gaara kana jiru. Wallaahi. شيني محمد فانا كم جاء رأيت ربي كما في الحديث الصحيح رأيت ربي في صورة شاب خنوتي حاسوان فلون نافاني ناسيني سنجي أكو تكالي حاسوان برباد أكو من أفان دبت تكالي ننفيني أيوه خنوتي Siigalee amma bishaan dhuyi dakka ajaa'ibatti. Kuno. Hoggaa waan kana harkan ni iyyanii ni maraatan jechuu. Hin maraatin ammoo suutuma jaalaa siigalee maraatuun hin barbaachisu. Kunooti laa. جولة شيخا مراچه جچولار خطابني بيان تلبيس الجهمية جا شيخ محمد امام فادا هنجيرو كتاب بيان تلبيس اس بيان هنجيرو كا بيان اوبسي نافاني ناسين بيان تلبيس الجهمية بيان تلبيس الجهمية قيسة مالجا كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال نجا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي خيانين أركي في صورة شاب أمرد إسا درقق جيسا قرتي بريدا وهي فكات درقق جيسا بريدا فكات لا لأرابتي له وفرة جعد قطط في روضة خضراء خامتا فريز قدأتي باركي جرين تاتي خيسا دابت نمني ربي خنا قبروا أكامي هركان قوني أكامي ربي في ميلان قوني كتابني ميكا أسرت لالي صفحة دبلا ما في سقلتم قبتي خطابة خنينيو بريسي أحمد بن عبد الحليم شيخ ثاني شيخ ابن تيمية جاء مسيقله نمنخن ربي ميلا قدو في ربي فركا قدو حاريا متيجة شو برباديتي نمو بكر رابرة قبا أمو ربي سبحانه وتعالى وانا كنر أكا قلوته نتيم ربي سبحانه وتعالى وان كنر أكا قلوته سيقله فكي ربي فقدمون أكوان كان الراقل كله تاتي تنافو إرال لالنا جتشو ربي هركك أبو في خميلك أبو في خدر جيس فكاتو إن يخجي إساني أما اللي سيفين باسوان برا أماني أونلاين رتي وقاشير قدن بلا شيرين قوني مبارك كلتا يديه يمين حديث جون سيباسا هركي سالة شوغا ممرقاتي حديث جو كلتا يديه يمين هركي سالة شوغا ممرقات جرا ربي هركا ممرقات راكنا كبوتوكو قبروا مال برباد اتندك أبدو إجيهن أغرتو ربي ميلك أبو ربي هركك أبو ربي فيقو مالين فيقا جنان إذا نبدي كام فدي والله دي كام فدي مالين فيقا جي ربين سيقالي مجاتو اسمارت مالي سلا نما براتاتي سلا حسوتو باتي نما براتاتي كانيو نبيها والله حسوتو ملسمتي بانان سنين مصافة خيسا في ديف مالي ربي إني فيقا مالين فيقا ميلك أبو ميلان فيقا ربنا كان ما فيقا يجورا سيقالي تنافو ربي مفكين كابو جولين تينيا وسون جبالا والله حسون ديرا حسون لينش أناماتي إساتاتي مالي سلارة شيكم براتاتي كانيو إني لفلاك أمني والله سيقالي تنافو ربي أكنا خنا شيخ ساني برسيسه إيش أبغى كراسي فكنا قالوا بليز شيخولين وانو قاف في أبغى ولا برسي أبغى وجناسان يفهم وجن ديكا شان ركاي مبارك حقا فستين نوان تيف ديكا شان ركاي أي سر ركاي أما قاف قاف تبتدي بسيفي وانو مجرو ركا ما بايسنا ساباس ركا سنسباس همزة ديبيسا
ragaa kitaaba isin garsiisaatiin haasa'uu ture maali? Amma Ragaa agarsiise. Ragasan. No, ragasan asbas ragasan. Asbasi. Laali waan gaafate ka duraa waa'ee harkaalee irra fiigee sanis deebiin qabu kanas deebiin qabu amma kanatti dhufee miti okay Amma kanatti ajjirra. Mee bakka amma gaafate wallahi. ragaa asbasi Hamza. Mubaarak jechi ragaa jiru kun baaragaan qaba. Ragaa asbasi waan amma dubbatan kareetti na mul'isa asbasi ragaa. Ani isin lamman irraa iyyuu gaaffiin qabaal tokko. Meen tuma daqiiqaa kishana kanaatu muradu tokkummaa dhiifama inshallah. Deebii quubsaa isin irraa hin arganne fakkeenyaan Mahammad irraa falaa tadribuu lillaahi al-amthaala falaa tadribuu sana maalitti nuu fassartee bira kutte. Daqiiqaa kishana xumuradhe inshallah isinii fassara rakkoon qabu. Isinii fassara inshallah. Okay, Hamza ragaa sana asbasi sana masbasi dubbadu kan uummata duratti. Muutiidha wanni takkan jiru ragaan. Okay. Tole. Amma gaa kitaaba sheekaa keessaa as baasee Hamzaan bakka kana kijibee je'ee as baasuun sirra ture. Garuu haasawa marre as baase.